tuni KUKI channel vizo si na bon chawin lem nei vin tuni a hi Burma boina in saikin hoitin kol kam lang boina jong hi e ho boina bang a hi government ado a hi in ahin la tu a hi phat izat ham khan hi ama ho ai sort chi tho ai dan kum thum hongling ki go a hi tai ni cha chu tu a hi PDF le EAO ho hi ki thu kho mo ba I ho langa ga ki sei han lang le chun SOO ho le mi pi ho ki thu kho ma a hi lo le volunteer ho ki thu kho ma iti to bang wa hi ama ho langa jong People Defense Force ti a mi pi veng bit dinga ki gong ho ki sim do ho ti na a hi in hi chi PDF ho le Ethnic Armed Organization ho hi kiloi khom vai ta cho operation ana panovi ti a in a operation menu zong hi 1027 ti a in hi chi operation hi ana panovin junta ho hi a naw a kemova ko na hi tamta ana no do vin junta ho kem hi tampi ana lo khomovin chule mi aza in ana kapli vi ti a jong hi report mo a hi ni chi chung chang ho hi tunia hin ho le mai tin a hi le ipe bola tu chunga hi PDF le EAO ho hin hita hi operation ho hi lunch a hin bol jing ham ti hi mi tampin thudo jong enei mai thewa hi in lung khamna ja chom jong enei mai thewa hi ni chi chung chang ho in sei de wa hi in amasan da on so suchi ga sai le hen ama hi het saw a hi in Myanmar gam sunga democracy na ding dei na a hita chu pansa a ama hin NLD alam kaya gam sunga hi gamdang ho banga hi democracy sa agam sunga mi pi ho ha sat na ho hi government a ko na panpina hoita mu theiwa gam ho hi develop theina dinga hi ama hin pan ala jing ahin la hi chiwa hi iga he thim kit deu khat chu dawn sun su chi hi ku ahung ki pat ti la patna junta hon ama nova zela ahum in ama keu ahi po NLD langa chairman pau chan ge ya jong hi zela tu chan ge ya ahi nova koima to jong ki mu sa lo foreigner ko na dawn san su chi ki mu pi dinga hung ho jong hi a na a sei pi lo chule ki mu jong a ki mu sa pi lo ahi in ahin la tu chunga hi junta ho Burma sepai ho hin thulu na khat ahin nei vin tu a hi dawn san su chi hi ain ko ten akimu pi thai ai ti a hi thu phon ho jong ahin nei ve ti ahin la hi chiwa dawn san su chi in ko te hi anu apala talo ahi in azi pala kit talo abala acha te ti teng la acha te jong forena hikit no ahi ni za chu kimu pi hi ha sading ahin la ama ho jong hin koi tabang hi chewa hi ama in kon akimu pi no mai le ahung kimu pi thei ahi ti ahi neu khat nga mai phavet na dinga hi ahin bolvi ti ahin la tu le tu ama in ko koi ma hi chewa Myanmar gam sunga ahi lo ja chu leader za chom hin ke ho hi ama leader ka hi ve ama kel ka leader wa hi in ama in ko ka hi ti a hi aga ki mo pi govin official ta le kha ji uvin a pi u jong le ki mo sa di po vi ti a jong hi report za chom ho hi mo ai ki nin ni chiwa hi amin mai ya junta ho hin he che to bang thu phon ho hi ahin nei vi ti ahin masanga junta langa information ministry minister pa jong hi tu chunga he junta ho hin aman kitta ve ti hin aji chu tu chunga jong hi junta ho hin ahi thei chana hi election ball kitte ding hi to gon anei wa hi in ahin lai chi NLD hon le ethnic armed organization ahi in PDF in ama ho hin abon wa ado dalo ahi ja chu hi chi to bang thil ho hi
avet va hele tu a e ho gam sunga mai le ho ama ho sung le ama ho sung ki boy to banga hi ama ho gam sunga jong hi junta lang ho hi a boy ma ba jing ove is a cho ama ho masanga information minister anahisa ni chi pa jong hi gin mon lien ta anei ven heta chu junta ho hin anamanovi tia jong chu mo in phan ma sa jong chu Sun State langa jong hi junta ho hin a kem ho nong lo theina dinga hi air strike ja chom chom ananei vin Kachin State na jong hi civil mi somni la kolang ita chu bom anakap khom vin a thive tia jong chu in a save tu a hi chikeu chu hi lovin make way region langa jong hi junta ho hin nasata pan ahin laki novin munja chom choma hi air strike abol lovin make way langa ho izat ham khana hi bom aki zi vin civil mi melam ho hi tampi akitong kha jong aumin athiloi jong aumi tia jong hi mo ahin make way reason langa in nei ho jong ha ina chengam talova tu a ha inuwa kona kilho do wa gamla lang hi adel kit ave ti a hi in tu le tu a hi phalbi jong hung nai a hi tain hung dap kit a hi tain masanga satlaya cha ho po in a hin la tu a hi chito bang adap lai ta in a lo dal ha azam do deu hi chapang le ti se ho denga hi I chan ham khana gen theina hong kit ding nat le sat je a he a thi jong tampi hong kit ding a jong hi mo ai ti hi ai in hi je a hi phat ma sa jong ita chu Kachin State langa air strike agabol va civil tampi thawa tu a jong mek we langa jong van leng ho mang chai tai junta hon bom ala jing ji wa hi ethnic arm organization le pdf ho hi along kim tapo ven hi ja chu ethnic organization la jong hi mi thum ki gom khom ti chu group thum ki gom khom ho jong hin tu a hi pan laovin operation bol nothing le hi chi junta hon air strike abol va civil mi ho asu gen thei jing na ho hi ethnic alliance ho hin menmur junta ho target na hi northern sun state langa hi nasata in operation apan tawe ti a hi in ichewa bet soi ga veleuchon hi che kia ho a hi in ban le hi chewa hi keniu ho hi ke ni chewa hi ga het thei de wa chu aning langa hi chilanga pangho rakhain state langa ho loi rakhain army kiti ho loi chu hi ki nven ma ho thum hi ki thu hom wa tu a hi ichi sun state northern sun state langa hi nasata junta hon jong akem ho hi nong lo te dinga hi pan ala jing wa hi ni ja chu mandalaya pdf hi hen sun state sung hi hen hi lo le Kachin State langa pdf ho hi jong le ama ho si jong hi ki thu hom vai ta chu sun northern sun state langa hai operation na sata in achi lajingi ti jong hi mo ai ni chwai ga velo hen mnda kiti ho group ahi in aban le arakhain ho ahi in group za chom chom hi kiloi hom wa junta ho kem za chom chom hi hita hi akap mo vin ahi le junta ho kem e zan ham kha jong hi ala pi win mi tampi jong athat no win ngita chomon za chom chom mai tu le tu a hi northern sun state langa hi ki kap to na hi jinga hita chu chi hla jinga aki kap to na zo se wa hi tam zopi hi junta ho hin ale lovin ethnic arm organization hol pdf ho hin junta kem izan ham khat jong hi ala pi tawi ti ho jong hi mo hin hi chawa jong hi resistant hon ita chu attack abol na wa ninga sunga hi junta ho mi zal som sagi lang akithat kit tai ti a jong hi report ahin bol ven phat masa video a in saina wa cha hi le
ninga sunga hi mi som ni mi som thum athat ne ti ahin la tu a hi operation apat no to hlona hi mi aza langa hi ahin thatta ve ti a jong hi mo ahi in hichi operation hi Friday ni apat na cho an apat no hi ta in achi sa haptama sa Friday ni apat na cho an apat nova munja chom northern sun state langa hi nasata junta ho chunga hi operation 1027 ti a hi anamin vova hi ta chu Brotherhood Alliance so hin alam kaiwa nasata operation ho hi abol hi in a second day na jong hi a seina wa cho hi le junta ho thal izat ham khat akila pi in bom chang tampi zong akila do ti a hi amao hin report anabolvin hi chewa Brotherhood Alliance kiti ho hi mi thum ahivin group thum ahivin iga he thei dewa chu TNLA ti a tang National Liberation Army ho cho hi win aban le MNDAA kiti ho loi hi masang lai pi a Myanmar gam sunga student ho democracy deina anakiphin ho group khat cho hi win aban le Arakan Army kiti ho loi chu hi chu ho thum hi Brotherhood Alliance ti a hi kimin vo a hi namao hin alam kai win Sun State langa hi nasata in operation hi achi hlavin junta ho kem izan ham khat jong hi ala bi ve ti ho chu iga het theine divine se wa hi in chule ethnic align kiti ho hi ahi kiting le KI ho zawna ahi kitain hi chiwa jong hi nasata in boulder dunga China to boulder dung langa jong hi operation abol vin junta ho boulder security force tia ho India gamsunga BSF ai lola sam rifle ti da banga hi junta hon jong boulder nga dinga hi asepe ho akoi wa hi in hi chilang jong hi operation nasata in KIA in operation ananein ahi le hi chewa hi mi tampi anathat novin ahinga jong hi junta ho anamanovi ti a jong hi chibai report mo ahin nasata tu chunga operation 1027 je a hi junta hon atho lel he jingovin hita hi ethnic arm organization le PDF in operation ahung chil ha jinga amba nei cha hita hi ahin bol jom jinga ahi le chun junta ho hin nasata ahung lel deudana hi mu ahitai in tu a jong hi training izat ham khat ki chaya ama hon jong tu a hi pat ahin la pat no hin chi chu ti ta lowa jong tu a hi tampi amuna hi training api jingna layo a hi in ama hon jong gam sunga hi ahi thai le 2024 sung nge ya hi gam sunga democracy sa ding tu le tu a vai hom ho junta ho hi ahi thei chana su mangding hi to gon anevi ti a jong chu nga hi chi media ho hin report anabol na hi aban kit na hi ga velo hen hi chi junta ho ki thana hi ahi le Korean langa kona report ki mo ahi in jawa iga seina ho cha hi le Sun State Northern Sun State langa kona Brotherhood Alliance ho le Alliance ethnic organization ho ichi group za chom ho kiloi khoma pan anala naw ahin la tu chunga hi ahi le hi chepa hi ahi ting la chun Sun State jong chu ajawin ahin la Northern lang hilovin Korean State ahi in Megway ahi in Sagain region Bago ti ahin tani thari ti lang ho hi chilai mun ho jong hi PDF on amuna hi pan ala zingo ahi in PDF le ethnic arm organization home ama hi kiloi khom wa amuna hi attack abol na wa hi mi som thum lang anakapli kit ve ti ahin hi chi ni thum sunga ama ho pan la na munza choma junta ho atha na wa hi junta ho hi hong ke boy tilwa pana athi hita ki seijing hoi ki ve han lang le mi sang som ni be hling mai the ahitai ahin la tu chan ge a hi alung ahidi povin ama hon jong pan ala jingovin
PDF ho jong lung khelo ben hita chu a government khial theina ding te a hi lo la gam sunga mi pi lung tup le mi pi kinep na democracy theina ding te a hi pan ala jing ove ti jong chu hi chewa hi mo a hi in tu le tu a jong hi ama ho hin ni thum sunga resistant ho hin munja chom choma junta ho kem ho hi attack an bolovin mi som thum lang anakap li ve ti su mu a hin tu le tu a hi Korean rebel ho jong hin munja chom choma junta ho sumu na thei a hi lawai le phat masa video a jong chuina sei tawin junta ho hin mi pi a kona text adon ho jong hi mu thei lo a hi ting le agam sunga zo thei ho zo se hi zo do ding ti a hi pan ala jing a hi ni chi ho a kona sumu na ding te hi pan ala na ho jong hi Korean National Union ho tiran KNU ho hin nga organization ho hin ita chu KNU ho jong hin na sata pan alawin agam sunga nei le go a hi lawai le thil man luta ta junta hon man hlom cha cha azu do wa agam sung su gap ding ti a to gon anei na ho hi a kham theina chana hi ama hon jong pan alawin munja chom choma junta hon agam su chat vai na ding a hi lo le su sit na ding a pan ala na ho hi Korean rebel ho hin munja chom choma jong hi attack abol jing of ti ho jong hi mo a hi in hi chi attack abol jin na wa hi sniper ti chu KNU langa kona KNLA langa kona sniper khat hin hita chu junta ho commander khat jong hi anakap li uve ti a jong chu report mo a hi in hi chiwa commander pa jong hi nasata KNU ho Korean state langa hi panla abulla pana ku ahung ke patti la kona ama hin Korean langa hi vai anaho ma Korean gam sunga bom attack na ding hi hen a hi lo la munja chom chom lo na ding ho jong hi ama hin vai ana ha ho pe na hi ti a hi mu a hin hi jong le hi chepa hi tu chunga hi kenele ho panla na jala hi sniper khanin anakap li tai ti a jong chu report mu a hi kenen he tu hin ke ai ho chung chang neu cha ga sei le han a chaina lang ding jong a hi ta in ke ai ho jong hin October ha October nisim ko nia agam sunga civil mi somni le ko I ma cha hello hel ho anakap li naw hi apol na le jing dan wa hi in yata chu junta hon civil mi somni le ko lang anatha ji wa hi agam sunga hi ahi thei chana junta ho kem amun muna kem kisa ho hi su manga agam sunga hi junta ho momong hin pat ala thailo na dewa hi attack ana chil hajing a hi ichi attack ana bol naw jong hi KIA ho headquarter a kona kilometer thum bowa gamla a hi ti a hin tu a hi kilometer thum keu hita laovin Kachin state langa kona KIA ho hin a hi thei chana Kachin state pumpi a hi junta ho no mangding kem khat jong sa ta lo dingya ta chu kilol na anei vin munja chom choma hi attack abol jing ven a hin no hum jing ven junta ho kem izan ham khat jong hi ala pi jing ve ti a jong chu mu a hin tu le tu a ngechiwa lim iga mu ho jong hi life infantry junta ho langa hi life infantry battalion zani le som nga ho station aga buluwa ahin la naw ahi in hitwa KIA spokesperson Colonel Nobu in anasaina chu ichi kem hi jingka lang pungku ma anakila pi ahitai ti a hi phondo na ananein ichi kem jong hi asei be na chu poimota hichiwa hi junta ho ato je wa hi gam izat ham khana ki to na ho jong hi ha sata no hi in ahin la tu a hi chelai akila do jo wa hi le chun I chan ham khat ethnic
organization hall PDF ho chile ba le na jong hi masanga sanga izat ham khana hi hungnom zo ding ahitai tia jong hi cornel nobu hin phondo na ananei ki ni ti jong chu mu ahi le kachin langa jong hi ivet nai le chun kachin kati in chin langa jong hi ivet nai le chin leader pa jong hin tu chunga thu phon na khat ahin nei na cho hi le tu chunga hi chin state langa ethnic organization ho hi hen PDF hi jong le JUNTA ho no mang na ding le JUNTA ho dal na dinga hi nasata pan kila jing hi tia jong chu chin state langa leader pa jong hin thu phon na ho anane ti chu mu hi in hi chu neu khat tu ni a PDF le EAO ho kitho homa operation 1027 an abol na wa kikap to na an dan le ahi lo le hi chi hi ipibola tu chunga hi Brotherhood Alliance ho jong hung pangwa hi chi san state langa hi nasata operation abol ham ti ho neu khat iga het theina diwa yongkil che theina chan chu hin tin tu ni ko ki channel ve zo se na chungu vin ka ki pai na bon cha vin pathin in phathei na bo jing taw hen